नेपाल लिपि गुठी थगु सुइन हेकगु रञ्जना लिपि वर्कसप लिसे लाइभ क्याली जात्रा एले शनिबार यागुदु लिपि गुठी शनिबार राजकर्णिकार समाज संयोजने एलय हौग बहाले लिपि वर्कसप यागु ह हौग बहाले शनिबार हिची अंक जुगु ज्याजोले अनयापी स्थानीय पाखे उत्साहजनक रूपमा भोटी कागु थका लिपि गुठिया नाय निरञ्जन रत्न ताम्राकार र नेपाल मण्डल टेलिभिजन यात जानकारी बियादिगु दु लिपि वर्कसपे नेपाल लिपिया बारे जानकारी तक बिगु खस लाइभ क्यालिग्राफी न जुगु ह लिपि गुठी नेपाल लिपिया प्रचार प्रसार या नीति दत्तन हनिसे थते थिथि थासे उना लिपि वर्कसप याना वे चंगुदु यान छ जे आर्टिस्ट ला मखुने